oleh Allah Ta'ala hana tanya. Maka dalam halnya tak tolong jaga bersama. Nyo awak draw ke menyedih kungiang awak draw ke bak api. Kadang-kadang bak binih jalannya pun gambung. Menyedih long kalan awak gampungnya bah HP long imita sedekah ya tutup mata gap. Bang bi bantuan bacut, bang nabi kuih sikre, long kasih menno ku jak kenoh nak balik le. Nak gelak tu. Malay katanya. Tapi katanya ke lucu-lucu. Na urang pudu ane ikeu dang mangan yah likut nya ipak mata ka tutup. Puah mama bulut. Ansep bulut tu berotha. Tengok berotha. Ya kan? Bek roh ane katanya nyo kan. Nyo monya hanan patih tengah hai nentam. Nyawaknya ka biasa terima hana me ka galak-galak aji pane nampom ni. Leh puasa mesti drawah na thotro le kena. Ibadah awaknya itren kedeh baca laikam rame-rame ya di masjid. Monya bek le ni purna. Bah gato le urungnya kiban yang get. Insyaallah menyatanya hana tam lake igo pitayangi. Long hantam kudang bak binih jalan. Ikun le urang kriat. Itu nak aku bah tenak je ku dejih nampom. Karena nepegah le Nabi, le Rasulullah, han gebijok ku urang lake. Walaupun jih bit perle. Goyo jok ku urang perle, agaknya hana galak melake. Ada hana telekiannya bunuh ku dengar natruk heli kena kampung drone. Nana telefon po heli. Uti tema ka buat. Katruk wate aku kirim li Allah pasti. Pasti nah. Yang selanjutnya yang paling penting. Namu nyum iya berapa? Na payah ke kirim lo mesti oleh Allah Taala. Untuk ke cucu. Menyebek ia semayang mantan tinggal lah ngembuk. Nyo lawit nyo thole urung semayang hana. Bere. Berarti kadang-kadang na urang mantan mo junub hang gerempok mano bertha. Lang ia rayanya hana gerempok niat. To ia baru tingan bek le tak buat salah dengan Allah yang tanda pegang. Ya kan? Nyo katruk wate tak tobat. Nyo boleh rajab si tengah tak mulai. Syakban ni ke mata. Ramadan berarti nyan menyetruk rezeki dan nyo keberi Allah. Tamu doa butruk dengan Ramadan. Yang perlu tanyo pegah persiapan lagi berokon-berokon. Walaupun uronyo kalinya apa adanya salah kadarnya. Menyenatanya yang balung mungkin lagi urun tayang-tayang lain. Abia kiban puasa Ramadan kamu kalinya. Ku jawab lagi puasa uronyan. Puasa uro buka ahmad tema. Bek bandih banjir kabuka jauh rawa. Bu tahu pergi karena tak puasa tahu Hawaii ke. Berarti kalian tak merno nyo kalinya amai je macam apa? Yang bek mita-mita alasan. Yang paling penting benetim semayang. Nyo hana beh yang ku berah urun ron. Hana urang ija ya bantu tanyo menyatanyo sampai ngoronyo mantang lawan Allah. Allahumma la mani'a lima ataita hana thawata menya Allah Taala ju. Ya kan? Wala mu'tiya lima manata hana thawajuk menya Allah Taala ka getham. Bete rupah-rupah bantuan kadang hana jetah tanyo. Nyo lewit nyo memang hana dasar pulain, dasar lewit nyo dasar mupa-upat sangat. Pai po nyo, pai po ji. Hana beres kesi, hana beres de, hana beres tu haput. Mandu mitanya orang nyo msabo hana pa. Draw tepi lebih pah banyak. Monya lagi nyo wakai tu sampai ngan tabe-tabe nyan gekeun penyakit musibah berotha. Sebutoi ji ngan tro ia raya berotha, nyan penyakit bro upat gop, keun ke gop, fitnah gop. Hana tiga email iya orang na. Iya tau ija, penyakitnya ikut bah batat. Jadi nak bedah urun-urun nak pilih-pilih adanya lah yo. Pah bangai urut. Kan tak putus lagi ia raya aja aju uronyan kot. Gekul le urun jamun kajak ke deh ia rat ia pok-pok ke ia raya aja. Itanya uruh te yojak beruh to. Akai bro katan te yojak. Man rumah ime bagi nyala rumahnya nemu upat kadang berokot. Nyauranya kana tenda, iu tendanya mau pak preh melop. Tapi baiklah, kan. Walaupun tak pegah, tak kem-kem tapi nyan yang lung nak pegah.
Allahumma ja'alna minat tawabin. Laki doa ba Allah Taala bagi taubat. Ke masjid itanya mantang selamat. Nejaga sembahyang jamaah. Menyatakan hai long lagi dro, long hana urusan dengan kau. Menyalong dengar masa ino lang sagonyo sama selagi palait. Kasem euronyo lo. Dan ku tham bawa lain bek aja kena kampungnya hanai semayang. Ku tham urang deh. Tapi monya ku tham ipateh le urang. Sebab sebahagian urang ate nak tamang telefon lo ngabianya ho kamu tamang. Nyo daerah ta ne. Nyo kamu kana pate bidari kailo kana ilo nimbung ngabia. Nak tamang jupat yang na urang ketanyo yang membutuhkan nedek. Kadang nangon-ngon lo, yang kerja juga roh ke. Tapi menyalong tu pun berita yang ganggan, menyana urang tanya lah, aku belum mahal ya tanya. Dasar tanya tak bantu urang nak semayang ke? Nak tepu mandum nak tepu ke? Ya, hanya aku tanya bawa roh, kau so yang jujur jauh, aku bipeng 10 ribu po. So rame urang kampung tanya yang nak semayang hana. Jujur. Ira komentar rumah. Kahanyun. Tak pegang rumah lain dah. Jahil. InsyaAllah Ta'ala tak pegang. Benar nak semayang baik nak rumah yang anak-anak perlihatkan ni. Nyan kenyan. Bela nak baca istighfar, bela nak mentelawat baju-baju tidak-tidak nak duduk. Walaupun yuk tenda menyeperlihat kebantuan Allah, buta tanya dengan Rasulullah. Buta dengan Nabi Muhammad payah tak mentelawat. Menyeperlihat buta dengan Nabi Muhammad, bela tak mentelawat. Ingat ke buta oleh Allah Ta'ala tanya dengan Nabi Muhammad, bela tak istighfar. Ya, yang kenyan lebih kurang lebih. Ilung doa kurang drone. Kurang drone mendoa ke kamu. Hai ilungnya kalung kumikir subai. Kalung pakat ngon-ngon yang na berangkapat untuk tapakat pegat persiapan tanya walaupun dalam tenda pengungsi benar persiapan ala kadar walaupun yang hana berat-berat untuk ke pangkai tabuka puasa. Tinggal kuilung kurung drone. Yang nak pegah le urung drone. Abia hai ta dua le lang tenda pengungsi baru si berleun drone. Anak maya sajan long 10 ton kai mengungsi Rohul Mudi nan debu. Termasuk anak mek kampung tanya mana sabah ke? Irasidin. Kaduan ton ji sajan long. Ia mengungsi ji de. Mengungsi ji Rohul Mudi. Golam na mengungsi urung drone ji kai mengungsi. Tindak tinggai deh ala kadar. Puan yang na mudah long jo. Yang na kemudahan ba long beri. Dan saboh truk yang empat na bapa babinta. Nyo bang awak nyo neci data Bandung. Bek sampai dengan gara-gara hancurnya kehidupan orang tua. Sehingga hancur pendidikan anak-anak. Yang taman SD inang agam. Monya neme segalang puasa lung tuang, neme le puasa pilung tuang. Tapi monya hanane ajuk sesegeranya. Ukur dalam dega akai ko. Lo manusia na bro akai ko si. Ti hanak ku tuang han ti. Ante ne lapor bang kwa bang. Iganyan ke pegat persiapan na moto ba urunyo untuk ya intat. Ho kamu me bia. Neme kedeh ba lung Rohul Mudi jeut. Oh monya hana Rohul Mudi. Neme kedeh ba Walid Munir Kiran jeut daerah Ulegle. Ne telefon long kenan ta intat. Tapi syarat be ia tinggal tiat dang-dang di rumah. Monya kaija wajib tinggal sajan long 7 tahun. Monya iwa segalam 7 tahun. Hana kurumpak ji, kucok mai, kucok yai. Oh namanya biya, kucok baurunyo. Ilong peng long mita, berih long mita, long beri. Hek lo. Jadi bek sia-sia. Perle beri-ber putruk 7 tahun, kah culung gop, culung roy. Anak barang kapo tak terima. Relah rumah je tak pegat lom. Hana lepeng je tak mita lom. Tapi relah anak kita yo, galam tente tak pegat lom. Nana. Baik rencana karena je tak pegat lain. Galam dia beri oleh Allah. Baik salah-salah pun. Nyop ke pendidikan awaknya, payah tak jaga bersama. Olehnya nane menyo yang laki-laki terkah berjalan ba. Nyok aku beri perintah, drop. Siap. Nak kena? Nyok tu laki-laki terkah berjalan ke drop, cok celok le menyerah. Baik umale bangsa.
Urang Aceh kan urang terima sedekah gop. Tapi mun yang mau sedekah le gop tatuang tapi tanya kau urang tendah. Nek tanya urang bibu gopnya bukan? Uthi mah. Nyanyi ka teroh kun kan sayang ku. Nyo te ku kalen urak binih jalan lewat nyo kan. Tinggal ku te lewat-lewat benda Aceh kena lautannya awak dang tiguannya. Ku prat ingat ku. Main pek tak kun ngai le. Borokan draw nah te najak benda Aceh kena kun thit. Nyo lewat nyo hamak nang kerja kan. Baik ile tak pegah ke urang mau ke tiben hanje kun. Nyo punya naik ulai ben selawah kai kun tanya. Awak kun tanya orangnya. Kau. Kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sahilna umurana Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa Ramadan wa sahilna umurana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan doa saya nyan doa tak hadapi musibah. Hana sawa kena pegelah masalah tanya kecuali Allah. Hana sawa kena tolak menyakaga kehendak li Allah. Allahumma la mani'a lima ataita. Menyakaga juk li Allah hana sawa tahap. Wala mu'tiya lima manata. Hana sawa kena tahap ya Allah Ta'ala bi. Wala radda lima kataita. Hana sawa kena peluang di atas keputusan Allah. Mutajala tetan lagi nyu kejadian. Mula lumpau wa Tuhan. Ime rumuh hingga mata tekuk hek tak pegot. Tapi punya Allah Ta'ala berkehendak semuanya akan mungkin dan mudah. Man pajan kegantolom li Allah yang baik nelaki ba urang, punya nelaki ba urang, pon kejuk li Allah, kan rumuh deh ba mata. Tapi gepegot ile li Allah rumuh yang na dalam punya ate tekabere insyaallah Bandung akan ada. Ya, jadi ya adik-adik nak sedekah cem pecu sepo dong berapi ino ke bagilah abang tanya baik merupah-rupah nak payah merupah kala kuih kala oh na jajan umpalo hana payah merupah nedu aju bak sabah tempat ataupun nedang bak sabah tempat hana payah jak urung ron gejak urungnya giat bagi ber ka Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in nyo awak nyo yang lung pegah tanya menyana anak miat nyo menyana percaya lung ke tukang jaga berarti tinggal nama kedai sagai menyana tinggal fotokopi kakak menyana tinggal menya hana apa diintat le urunyo untuk dia dapat pegat surat balik insyaallah taala ijazah awaknyo menyetip syarat tajuk ijazah pesantren ijazah muadalah nani sama tit ngai ijazah sekula. Menyo taman inan itu bi ijazah cocok ke tabi
Monyo karayu tengah je sambung kuliah ho lain. Yang baik tiap-tiap boh hendak mian yo sayang. Insyaallah taala monyo tinggal dalam pengungsi nyo hendak selamai. Kita nyo mangan yah tak sibuk tak mikir pulain. Baik sampai awak nyo hendak tahu jaga. Mian percaya lu ngan awak nyo tukang jaga nintai ke dia. Yang kemudian